reka nongere kwifuriza umunsi mwiza, reka nongere kwifuriza umunsi w'umugisha mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Waruziki Iwacu TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwoka gira Imana mwe, ibintu bikomeje kugenda bicika ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere mere kuri iyi nkuru ivuga ko muri teritwari ya Minembwe abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bamwe muri bo banangiye bakanga kujya ku rugamba. Bari kwanga kujya ku rugamba kubera iki? Aya makuru turagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi turava ahangaha muri teritwari ya Minembwe duhite tunyarukira muri agise ya Rubaya. Abafaransa nyuma yo gupfa ku buryo buteye ubwoba ubu nabo bayamanitse basubiye inyuma ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri Rubaya. Aya makuru nayo turagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi hari benshi mwakomeje kugenda mumbaza ngo mbabwire amakuru. Ese Uvira ifitwe n'abahe basirikare? Ese ni uruhande rw'igisirikare cya FARDC gifite iyi Uvira cyangwa se ni uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23? Aya makuru nayo ndayababwira ku buryo burambuye, mbabwira kamwe ku kandi n'ibikorwa bikomeje kugenda bikorerwa ahangaha muri teritwari ya Uvira. Ahangaha naho ndahagaruka ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera hari byinshi byongeye kugaragara mu mujyi wa Goma nabyo ngende mbibabwira, dore ko igisirikare cya FARDC cyongeye kwegura intwaro kikavuga ko kigomba guhagurukira uyu mujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko ndabanza mbasaba gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu sharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru yacu reka tuyahere ahangaha muri teritwari ya Minembwe. Muri teritwari ya Minembwe ubundi duherukana neza mbabwira ko teritwari ya Minembwe yari irimo yibasirwa bikomeye cyane n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, nyuma yuko igisirikare cya FARDC rero gikomeje kugenda cyotsa igitutu abarwanyi ba M23 ahangaha muri iyi teritwari ya Minembwe, ndetse bakagenda babambura uduce tumwe na tumwe. Ubu ngubu tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 bamwe muri bo bamaze kurahira bakirenga, bavuga ko batagomba gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo kubera ko bakomeje kugenda bapfa ku buryo buteye ubwoba, ngo bakomeje kugenda babona imirambo igaramanze hirya no hino, kandi ari imirambo y'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bamaze gufata umwanzuro ko badasubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ibibazo bikomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihura nabyo ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu reka tuyakomereze ahantu hitwa muri teritwari ya Masisi muri agise ya Rubaya, aho abarwanyi b'abafaransa bari bigize intwari ku buryo bukomeye cyane byarangiye bagamburujwe n'igisirikare Wazarendo ndetse n'ingabo z'abarundi. Igisirikare cya FARDC abacanshuro baba Brankota bongeye kubyina intsinzi ikomeye cyane ahangaha muri iyi santere ya Rubaya. Abarwanyi b'abafaransa ku munsi w'ejo barapfuye ku buryo buteye ubwoba, ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi bari bagipfa. Ubwo ni mu gitondo cyo ku itariki 31 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 nabwo abarwanyi b'igisirikare cya M23 aba bafaransa bari bakigwa ahangaha muri iyi Rubaya ku buryo bukomeye cyane. Ikintu nshaka kukubwira ahangaha rero muri iyi Rubaya gikomeye nuko abarwanyi b'abafaransa abarokotse uru rugamba nabo basubiranye inyuma n'uyu mutwe w'izi nyeshyamba za M23. Agise ya Mushaki niyo ikomeje kugenda yakira abo barwanyi baba bavuye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri agise
ya Rubaya. Teritwari ya Masisi iri muri imwe mu materitwari akomeje kugenda yibasirwa ku buryo bukomeye cyane n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo kubera ko bamaze kubona igituma izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kugenda zigundiriza muri iyi teritwari ya Masisi ngo nukubera amabuye y'agaciro akomeje kugenda acukurwa mu birombe by'ahangaha muri iyi agise ya Rubaya ndetse n'ahandi henshi muri iyi teritwari ya Masisi, dore ko ahangaha naho hakungahaye ku mabuye y'agaciro ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yacu reka tuyakomereze ahantu hitwa muri teritwari ya Uvira. Hari benshi bambajije bati ariko ubundi teritwari ya Uvira iyobowe n'abahe barwanyi? Ese ni M23? Ese ni igisirikare cya FARDC? Reka nkubwire ngo kugeza amaginga ya abarwanyi b'igisirikare cya FARDC nibo bayoboye iyi teritwari ya Uvira, kubera ko ingabo z'abarundi zakomeje kubana amenyo ya ruguru izi ngabo za M23, nubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zidasiba kugaba ibitero ku barwanyi b'igisirikare cya FARDC. Izi ngabo z'abarundi ziri ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira, ariko rwose bikomeje kugenda nubwo bakomeje kugenda babagabaho ibitero igisirikare cy'abarundi FDNB bakomeje kugenda bagaragariza izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 ko nta gahunda bafite yo kudohoka mu kurinda iyi Uvira. Murabizi neza cyane ko iyi Uvira abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 barahaguye ku buryo bukomeye cyane, imivu y'amaraso yaratembye, ariko kandi abarwanyi b'umutwe wa 23 ntabwo barigera bayobora iyi Uvira kabone n'isaha imwe cyangwa se n'iminota 30 bivugwa ko bambuye iyi Uvira abarwana ku ruhande rw'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda bagaragaza icyo bashoboye ahangaha muri iyi teritwari ya Uvira. Uvira naho nahavuye ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko icyorezo cya Ebola gikomeje kugenda kivuza ubuhuha ahangaha mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Igisirikare cya FARDC cyatangaje ko kitarindira igihe iki cyorezo cya Ebola cyazacikira muri iyi miji yombi, ngo kubera ko uko iki cyorezo cya Ebola cyakomeza kugenda gikataza ni nako abarwanyi b'igisirikare cya 23 bakomeza kugenda biyegeranya banakusanya imbaraga zivuye hirya no hino, bigatuma cyongera kubona imbaraga, ariko kandi bikongera gutuma igisirikare cya FARDC cyongera kubura uko cyataka izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Abasirikare b'igisirikare cya FARDC rero bongeye kuvuga ko bagiye kurasa muri uyu mujyi wa Goma, bakarasana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 paka zisohotse muri uyu mujyi wa Goma. Icyorezo cya Ebola ngo ntabwo kikiri inzitizi kuba abarwanyi b'igisirikare cya FARDC cyakomeza urugamba ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Abakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bati nyamuneka ku guteza imvururu muri uyu mujyi wa Goma abantu bakawusohokamo ari benshi, byatuma benshi ibandura iki cyorezo cya Ebola ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo rero bigatuma igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabura abarwanyi benshi bishwe n'icyorezo cya Ebola, ndetse no ku ruhande rw'izo nyeshyamba za M23 bikaba bityo. Ese aba barwanyi b'igisirikare cya FARDC baraza kumva ibyo abantu bavuga ko batagomba kwataka uyu mujyi wa Goma mu gihe hakirimo iki cyorezo cya Ebola? Ngayo nguko ibi ngibi reka tubitege amaso, nihagira ibihinduka ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha igoma nabyo nzagenda mbibamenyesha ku buryo bukomeye cyane. Gakimirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gitondo, ariko kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kugenda bicika ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara ikomeje kugenda iba intambara hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere amakuru yacu tuyahere n'ubundi muri teritwari ya Masisi muri agise ya Rubaya. Abafaransa ngo baraye bapfa nk'ibimonyo, mwokagira Imana mwe, ijoro ryose
FARDC baraye batwikwa n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abawazarendo. Aya makuru reka nze nyakubwire ku buryo burambuye, ariko kandi ahantu bita nanone ngo muri teritwari ya Rucuro ntabwo ari shyashya, abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje gutikira ku buryo bukomeye cyane. Ni igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kigaragaza ko nta mwanya gifite wo gutakaza kuri aba barwanyi b'izi nyeshyamba za M23. Ikindi bakomeje kugaragaza, bakomeje kugenda bagaragaza ko nta gituma iki gisirikare cya M23 cyongera kuba cyakwegukana agace habe na kamwe cyahanganiye n'abarwanyi b'igisirikare cya FARDC. Aya makuru ndayavaho, murahita munyemerera twihute cyane tugere muri teritwari ya Uvira. Muri teritwari ya Uvira nanone ngo ibintu byongeye gucikana, uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ishyano ryongeye gucika umurizo. Igisirikare cya FDNB, ingabo z'abarundi kabisa, muzikomere mu mashyi. Nkunda kugera kuri izi ngabo z'abarundi nkavuga nti muzikomere mu mashyi, nta kintu zidakomeje kugenda zikora ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngizi rero zongeye kwivugana benshi mu barwanira uyu mutwe wa M23 ahangaha muri iyi teritwari ya Uvira. Reka ngaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko ntarayagarukaho ndabanza ngusabe gukora subscribe, commenting, liking ndetse unasharinge kugira ngo amakuru yacu akugereho gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere amakuru yacu ahantu hitwa muri teritwari ya Masisi muri Agise ya Rubaya. Muri teritwari ya Masisi muri Agise ya Rubaya murabizi neza hamaze iminsi habera urugamba, kandi urugamba rw'injyana muntu, aho abarwanyi b'igisirikare cya M23 bamaze iminsi bahangana n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ariko amakuru nkura ahangaha muri Agise ya Rubaya arampamiriza ko ubu ngubu ari imirambo izindutse igaramanze ahangaha muri Agise ya Rubaya. Ngo ariko kandi imirambo ambaraye ahangaha muri Agise ya Rubaya itandukanye n'imirambo twari tuzi isanzwe igaramanga mu bindi bice ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko imirambo igaramanze ahangaha ari imirambo y'abazungu. Abafaransa ngo baraye batikirira ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Agise ya Rubaya. Murabizi neza ko ubundi igisirikare cya Wazarendo cyari cyabashije gutsinda izi ngabo za M23, ariko tukaza kongera kubona imbaraga muri M23 zidasanzwe. Burya ngo izi imbaraga nta handi zari ziturutse usibye muri izi ngabo z'abafaransa zari zaje gutera ingabo mu bitugu ahangaha abarwanyi b'igisirikare cya M23 ahangaha muri Agise ya Rubaya. Umuwazarendo rero yongeye guhagarara ku ijambo rye, udasize igisirikare cya FARDC, udasize ingabo z'abarundi, ngo bakurasiye izi ngabo z'umufaransa barazirasa ku buryo bukomeye cyane, ndetse ngo zanagerageje guhunga ariko n'ubundi bikanga, bikaba iby'ubusa, hagahunga bake, abandi igisirikare cya FARDC gigakomeza kugenda kibarimagura ku buryo bukomeye cyane. Ngayo nguko harabise iyi operasiyo ya nyuma muri Rubaya y'izi ngabo zirwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Aya makuru reka nyaveho, ahubwo nanone tugere muri teritwari ya Rucuro. Muri teritwari ya Rucuro mwokagira Imana mwe, mwokagira Yesu mwe, ibintu ntabwo bimeze neza. Abarwanyi b'igisirikare cya M23 bari mu bwoba bwinshi cyane nyuma yuko babonye ibyo igisirikare cya FARDC kibakoreye hari ku munsi w'ejo, ubwo igisirikare cya M23
yagaraguzwaga agati n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Mwokagira imana mwe, amakuru nkomeje kugenda nkura ahangaha muri teritwari ya Rucuro arampamiriza ko amarira ari yose mu nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ntaza kuvuga ngo nejo, uyu munsi turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Tayari ukwezi twakurangije. Uyu munsi kabisa niwo wa nyuma, ariko kandi nimunyemerere amakuru yacu tuyakomereze kuri izi ngabo z'abarundi zikomeje kugenda zirikoroza ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Uvira. Muri teritwari ya Uvira ingabo z'abarundi zongeye kugaragaza icyo zaje ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikoma bikomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ziherereye ahangaha muri teritwari ya Uvira. Hari ikintu nabanza kugutangariza cyahangaha muri teritwari ya Uvira, icyo abarwanyi b'igisirikare cya FARDC bari gukora ahangaha muri teritwari ya Uvira. Ntugire ngo bari kwataka uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Icyakora baragiye bagukorera urukuta rukomeye cyane, bakavuga ko M23 nirubasha ikarusenya izayobora iyi Uvira, ariko n'ubundi byagiye binyinanira ku buryo bukomeye cyane. Icyo bakoze rero nuko bamaze kwica benshi mu nyeshyamba z'umutwe wa M23 mu gihe bageragezaga kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ahangaha muri Uvira abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bahatikirira ku buryo bukomeye cyane bagerageza kwinjira ahangaha muri uyu mujyi nyine wa Uvira. Ibintu bikomeje kugenda bicika ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyemerere mbere kuri iyi nkuru ivuga ko muri teritwari ya Minembwe abarwanyi b'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bamwe muri bo banangiye bakanga kujya ku rugamba. Bari kwanga kujya ku rugamba kubera iki? Aya makuru turayagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi turava ahangaha muri teritwari ya Minembwe duhite tunyarukira muri agise ya Rubaya. Abafaransa nyuma yo gupfa ku buryo buteye ubwoba, ubu nabo bayamanitse basubiye inyuma ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri Rubaya. Aya makuru nayo turagarukaho ku buryo burambuye, ariko kandi hari benshi mwakomeje kugenda mumbaza ngo mbabwire amakuru. Ese Uvira ifitwe n'abahe basirikare? Ese ni uruhande rw'igisirikare cya FARDC gifite iyi Uvira, cyangwa se ni uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23? Aya makuru nayo ndayababwira ku buryo burambuye, mbabwira kamwe ku kandi n'ibikorwa bikomeje kugenda bikorerwa ahangaha muri teritwari ya Uvira. Ahangaha naho ndahagaruka ku buryo burambuye, ariko kandi muraza kunyemerera hari byinshi byongeye kugaragara mu mujyi wa Goma, nabyo ngende mbibabwira, dore ko igisirikare cya FARDC cyongeye kwegura intwaro kikavuga ko kigomba guhagurukira uyu mujyi wa Goma ku buryo bukomeye cyane. Reka tugaruke ku makuru yacu ku buryo burambuye, ariko ndabanza mbasaba gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu sharing kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda abageraho gatanu kuri kagenzi kako. Amakuru yacu reka tuyahere ahangaha muri teritwari ya Minembwe. Muri teritwari ya Minembwe ubundi duherukana neza mbabwira ko teritwari ya Minembwe yari irimo yibasirwa bikomeye cyane n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, nyuma yuko igisirikare cya FARDC rero gikomeje kugenda cyotsa igitutu abarwanyi ba M23 ahangaha muri iyi teritwari ya Minembwe, ndetse bakagenda babambura uduce tumwe na tumwe. Ubu ngubu tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 bamwe muri bo bamaze kurahira bakirenga, bavuga ko batagomba gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo kubera ko bakomeje kugenda bapfa ku buryo buteye ubwoba, ngo bakomeje kugenda babona imirambo igaramanze hirya no hino, kandi ari imirambo y'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Bamaze gufata umwanzuro ko badasubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni ibibazo bikomeye cyane uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihura nabyo ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu reka tuyakomereze ahantu hitwa
zirakwa muri teritwari ya Masisi muri agise ya Rubaya, aho abarwanyi b'abafaransa bari bigize intwari ku buryo bukomeye cyane, byarangiye bagamburujwe n'igisirikare b'Abawazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Igisirikare cya FARDC abacanshuro b'aba Blankawota bongeye kubyina intsinzi ikomeye cyane ahangaha muri iyi santere ya Rubaya. Abarwanyi b'Abafaransa ku munsi w'ejo barapfuye ku buryo buteye ubwoba, ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi bari bagipfa. Ubwo ni mu gitondo cyo ku itariki 31 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026, nabwo abarwanyi b'igisirikare cya 23 aba Bafaransa bari bakigwa ahangaha muri iyi Rubaya ku buryo bukomeye cyane. Ikintu nshaka kukubwira ahangaha rero muri iyi Rubaya gikomeye nuko abarwanyi b'Abafaransa abarokotse uru rugamba nabo basubiranye inyuma n'uyu mutwe w'izinyeshyamba za M23. Agise ya Mushaki niyo ikomeje kugenda yakira abo barwanyi baba bavuye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha muri agise ya Rubaya. Teritwari ya Masisi iri muri imwe mu materitwari akomeje kugenda yibasirwa ku buryo bukomeye cyane n'abarwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo